تشکر میکنم و مسئله دیگری که استاد سهراب بیشتر بیننده های ما میگن که ما به اروپا میخوایم سفر کنیم، یعنی سمت مهاجرت کمتر وسیع‌تر میخوایم باشه، تغییر دیان. خب نمیدونم میگن که با کدام یک شرکت مراجعت کرده مشکل پیش اومد، با اینش با طریق یک وسیله دیگر رفتیم چی مشکل پیش اومد؟ خب راههای آسان‌تر چی است؟ چون ما هم میخوایم که دیگر جا هم را وقتی سمتی مهاجرت دیگر شد چگونه که اشاره ها هم رفت، خب شاید که بعدا قدر و قیمت هم چون یک جا که زیاد رفتیم شاید به قدری که شود رقابت باید باشه. خب راههای آسان‌تری به اروپا رفتن، به کشورهای پیشرفته عالم عرب رفتن چگونه است، یا نمیدونم کره و این جای دیگر؟ مرحبا. تشکر. برای گویم هر یک دولت با خود گویم قانون و قاعده خودش رو داره. دولت‌های اروپا با مهاجران مهنتی در کدام دولت‌ها بسیارتر محتاج میباشند؟ این دولت‌های پریبالتیکا، پولشا، ونگریا، رومانیا، یعنی که دولت‌هایی که مهاجرای مهنتیش اساساً شهرونداش اساساً برای کار در انگلیس، گرمانیا و دیگر دولت‌های پیشقدم فعالیت میکنند. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه در اونجا مزد مهنتشون خیلی بلند میباشد نسبت به این دولت‌ها، گویم ممکن 4-5 مرتبه زیادتر هست. برای همین اروپای شرقی و غربی برای همین باید احتیاج دارن برای مهاجر مهنتی که آماده است برای این مبلغ گویم 1000 یورو یا 1100 یورو کار کند. گویم باید آدمی که انگلیس، گرمانیا و فرانسه رفته که در اونجا 7-8 هزار یورو معاش میگیرد. من خودم شاهد آن بودم که در پولشا عموما مرد رو یافتن به خیلی دشوار میباشد، اساسا زنها کار میکنن، مردهاشون میپرسن در کجا، میگن در اروپا در دیگر دولت‌های پیشرفته فعالیت میکنن، همجا کار میکنن، همجا مزد مهنت. در پریبالتیکا باشدگر تمام قشلوق‌هاش هست که دیه‌هاش هست که عموما یگانتا مرد، نه مرد است نه زن، خالی خانه ایستاده است، مرحمت رو زندگی کن خواهیگر من تمام شرایط خودت وایچی باید برون دیموگرافی از پشوی اهالی از داخل بود. نه بعد برای یکم من گفتیم شما سوال دادید کره می عربستان می خیلی من برادرم میدونند وزیر مهنت با گروه کاری در هم در عربستان بودن، اویدی جلب متشکلان مهاجران مهنتی خیلی دیدن شرایط رو باید سازشنامه به امضا رسانند بود، خیلی در بررسی است، در بررسی کرده استودیا نه عربستان داخل عربستان سعودیه قطر بعد کریش موجود. اکنون مهاجران ما هم بیشتر به کدام دولت تو خواهش دارن؟ کره جنوبی، اروپا، گرمانیا گویم، انگلیا، فرانسه، همین دولت‌ها با یا میخوان روان. این خیلی دولت‌های دیگر بگویم اینقدر محتاج نیستند. میگن که همین اگر کانادا بروان خیلی خوبتر و بهتر میشه. کانادا خوب است. خب بعضا از نفران همینطور میگن کانادا میبرن و بعدا میبرن در پولشا دیگه چون میپرتن. خب امکان هست برای مهاجر ما که با کانادا هم روان، چون در کانادا میگن تو 15000 و نمیدونم از اون بیشتر دلار معاش است. من نسبت این چی گفتنی هستم. یک راهی هست که اکنون راهی گویم با کار تامین کنی رسمی در کانادا موجود نیست. افغان خیلی زیاد میروند. من رسول گفته استودیم به شما سوال جواب میدن. حقیقتا بیشتر افغانا همچون محتاج گریزه و یا قبول میکنند در اونجا یک گویم دیاسپورا میشد، همجا یک منطقه همجا زندگی میکنن، فعالیت میکنن. تاجیکستان باشد اگر من میدونم بسیاری شهروندای ما همچون گویم سیاحی میرن قانونگذاری گویم کانادا کتی باید میتونن تا 5-6 سال ویزای سیاحی گیرن.
و در همونجا استقامت کنند. در این مدت البته و یا با حجتشون با آماده میکنن دیگر میکنن و آیسته آیسته شهروند مقیمی کانادا میشن و میتونن به امریکا و دیگر دولت های اروپا به یگان ماموریت سفر کنند وقتی که پاس بگیرن. دیگر مثلا حاضر رفته ایستاده است، ممکن در بسیار نقطه شما دیدید گرین کارت هست به امریکا رفتن، برای به امریکا رفتن. خیلی بسیار آدما اشتراک میکنن. من پارسال برای من 2000 شهروند جمهوری تاجیکستان همین طریق گرین کارت برید و با اویلشون و امریکا کشیده برونده رفتن. این خیلی وریانت هست. یعنی که من چند بار با نمایندگان حکومت پولش دیگر دولت توبه کردم و یا رسما قبول کردن نمیتونن، لیکن شرکت ها بعضا وقت مراجعت میکنن که محتاج مهاجر مهلتی میباشد و طریق همین شرکت ها و یا کارمندای بکار جلب کردن میتوانند. نسبت کره جنوبی باشد تو سازشنامه بسته نشود بین تاجیکستان و کره جنوبی مهاجر و یا قبول نمیکنه. یعنی سازشنامه بسته میشد بعد پارلمانش و تصدیق میکند، بعد گویم کوتا یعنی که مقدار معین مهاجر مهنتی رو و یا میتونن قبول کنند. اکثرا استاد مشکلاتی که میشود در مهاجرت این در روسیه میشود. نه همین نمیدونم این چندین سال است همین ادامه کرده شده است، هیچ راه حلش هم پیدا نمیشه. چون 95% موجود در روسیه. بله همین ادامه میکنه یا باید وقتی اون رسیده است که سمت مهاجرت دیگر شود یا راههای دیگر پیدا شود. درست. من میخواستم کمی یک چیزی رو بگم نسبتی روند مهاجرت و من حفظ مهاجران گفتم لازم است که حکومت تاجیکستان در قانون درباره مهاجرت قید کرده است که تاجیکستان با اون کشور رو قبول میکنه مهاجر مهنتی که در اونجا حفظ اجتماعی رو تامین کرده شود و در اونجا مقام رسمی تاجیکستان باشد. برای سوروپ وزیر قید کردن که پیش از سلوشنامه لازم است با کره جنوبی باشد با پولش باشد آلمان و غیره گذار سلوشنامه بین حکومتی این کفالتی تامین نمونه حفظ اجتماعی مهاجرین تاجیکستان در یک کشور است. البته امنیت و در اون سوالی که شما گفتید که زیادت در روسیه پروبلم وجود دارد در اصل هم خیلی است. زیادت در دوری 95% مهاجرین تاجیکستان در روسیه فعالیت کردند. لیکن تاجیکستان سال 2000 قبول کرده بود کانسپسی مهاجرت ملی شدن تاجیکستان به خارجه و در اونجا قید کرده شده است که تاجیکستان در آینده باید که دیورسیفیکاسیون مهاجرت میتونه برامد، یعنی که ایواز نمونید چه شما گفتید ایواز نمونید سمت‌های مهاجرت بود سراب درست قید کردن که توسط اون تبعیض سالی که ما میگذاریم با مهاجرتی اونها خواهش دارن به کشور اروپا مثل آلمان، ویلکا بریتانیا کبیر یا که کانادا شما گفتید درست این قسمت‌های پریبالتیکا و دیگر کشورها پولش از اون جمله سفر کنن. ما میدونیم که از روی تحقیقاتی که ما گذروندیم و حضور اخبارات خود کشور اروپا تا سال 2050 اروپا در دوره 30,000 میلیون نفر قوه کاری نیاز پیدا میکنه تا 30 میلیون نفر، چون که اهالی اروپا کم شده است. در اونجا باز دیموگرافی است چون در روسیه در ژاپن و ژاپن و غیره گذار. بنابراین البته وظیفه پیش هست وظیفه ما عبارت از اون است که در داخل تاجیکستان زیادتر اهالی تاجیکستان با کار تامین کنیم. لیکن اگر ما بود اون نفرانی که با کار تامین نشدن حقوق شهروندی است موجود در همه کشورها وجود دارد. من گفتم میتونم که امروز یگان عالم کارشناس قاطعانه گفتم میتونم که در کشوری موجود نیست، در همه کشورها موجود وجود دارد، موجودی بیرون داخل و غیره گذار. بنابراین اگر اون مقداری که در تاجیکستان فعالیت کاری پیدا کردن میتونن که از روی خودشون به خارج سفر کنن فعالیت کاری انجام دهن، لیکن البته توسط هم راحت و البته توسط اون شرکت‌هایی که با این کار فعالیت دارن. مثال عادی در فیلیپین یگان مهاجر مهنتی به خارج به راحتی مقامات مهاجرت روانه میشود. چون برای چی؟ چون که مقامات مهاجرت طلب میکنند که اولا قانونگذاری این کشور شناس شود و تست میگذارند قانون شناس، کسب و کار، زبان و غیره گذار، بعدا هم سفری بی خطر شود.
بنابراین مثلا تشکر میکنم. یک اشاره خیلی خوبی هم گفتید که میخوام که در داخل با کار تامین شود و در همینجا بعضا در وسایل اخبار اومد اشاره ها میشود که خوب بهترین شاید متخصصان میروند، بهترین نمیتونم ورزشکاران میرن. حالا ما نمیتونم یک ورزشکاری داریم که همیشه خوب تبعی تاجیک است، تاجیکی است ولی شهروندی روسیه گرفته است، فقط از جانب روسیه در گراند اسلم ها در نوع کشتی جدا مثلا برآمد میکنه، جای یکم میگیره، یعنی یکی از بهترین های جهان است. ولی از جانب روسیه اون برآمد میکنه، نه از جانب تاجیکستان. خب یک برنامه ضرور داریم که ما بهترین استعدادها را خب در داخل بمانیم، دستگیری کنیم تا اینکه همین ها مهاجر نشن. درست. شما همگان خوب خبر دارن که در پای اخیران جنوبی اولی تاکید کردن دو سمت فعالیت رو در سوی معارف و تیپ. وقتی که در حقیقت نهایت متخصصان با نفوذ، متخصص بالایخصوص توسون از توسون برام رفتن. با کدام سبب؟ البته سبب هر خیلی پیش از موزه میاد، البته موزه میاد. بنابراین با فکر من برای نگاه داشتن متخصصین برند اختصاص از اون جمله اون شهروندانی که از سوی جوانان، چون زیاده 60% جوانان میرن متاسفانه، ما باید که برنامه سازیم. در هر یک ساحه، در یک سمت باید برنامه سازی باشد، جهتی هوسمند نمودن متخصصین برند اختصاص در داخل کشور تاجیکستان. یک مثال عادی است که از سال 91 تا سال 2010 در دوره تقریبا 210 تا سال 2091 در تاجیکستان در ساحه صنعت کار میکنن 256,000 نفر متخصص. لیکن از سال 91 تا سال 2010 متاسفانه در دوره زیاده 120,000 نفر از تاجیکستان برآمده رفت. یعنی که دو برابر متخصصان پس شد در بسیار ساحه، از اونجا گفته جنوبی اولی تیپ معارف و هر کجا. بنابراین اون مقصدی مرحومی که امروز ما شما داریم و دل ما از اون عبارت است، در تاجیکستان فراهم آوردن شرایط خوب برای تأسیس جوی کاری با معاش ارزنده. برای حکومت کشور تاجیکستان ماه می سال جاری سال 22 قبول کرد کنسپسیای رشد شغل پرمعاش تاجیکستان تا سال 2040 با این مقصد که کاردهنده ها، وزارت ها، اداره ها، ساختارهای غیر دولتی و غیره گذار توانند در تاجیکستان جای کاری با معاش ارزنده تأسیس کنند که زودتر اهالی تاجیکستان در داخل کشور با کار تامین شود. امروز خب یکی از سوال‌های کلیدی شده است برای مهاجرانی که امروز شهروندی روسیه را دارن. میگن که خب ما شهروندی روسیه را داریم، اکنون خوف خطر داریم که در بسیج سازی ارتش روسیه ما هم دعوت میکنن، در بعض موارد دعوت میکنن و بعضشون میگن که ما امکان داریم که از شهروندی روسیه دست بکشیم اگر خب واقعا این گونه حالت ها خیلی زیاد شود، خیلی زیاد دست کشیدن ها شود. این چی پیامد داشته میتونه؟ پیامد خوب دارد یا پیامد بد دارد؟ من تشکر. یک چیز رو قید کردنی هستم که وقتی که شهروندان ما پیش کوشش میکردن که شهروندی فدراسیون روسیه گیرن، یعنی دو شهروندی و البته این رو یکون کس وکر اقرار کرد نمیتوند. میخواستم که یک بهبودی برای فعالیت مهنتی خود رو برام مانند، یعنی که اگر شهروند فدراسیون روسیه باشی علاقه حجت پتنتگیری نیست است، حجت هر ماه پتنت بردن نیست و همچون شهروند فدراسیون روسیه فعالیت میکند و از تمام گویم امتیازهایی که برای شهروند روسیه پیش بینی شده است گویم استفاده میبرد. این من مسئله هم باغچه، هم مکتب، هم برای فرزند تولد شدگیش تا $10,000 مبلغ میگیرد با دویمش با یعنی که یک همتریست که کپیتان میگم، یعنی که باید خواهش داشت که این امتیازهایی که فدراسیون روسیه با شهروندای خودش پیشنهاد میکند از ویا استفاده برند و همین لحاظ باید کوشش میکردن که شهروندی گیرند. همزمان وقتی که گویم در گویم حاضر در اوکراین بسیج سازی بین فدراسیون روسیه و اوکراین جنگ رفته است، درست است. در این حالت وقتی که
мобилизатсияи гӯем резервистҳои эълон кард президенти Федератсияи Россия. Албатта ба он шахсон шаҳрвандои Тоҷикистон ки шаҳрвандӣ доранд низ ҷалб карда мешаванд барои иштирок дар ҳамон амалиётҳои ҳарбӣ. барои ҳамин ҳам аз ин чиз вақте ки одам шаҳрвандия мегирад ва қасам ёд мекунад ки ман софдилона хизмат мекунам ба Россия, дар ҳолати пайдо задани хатар ман бар сафи қувваи мусаллаҳ мерам. ин чизи табиӣ ва қонунист аст. барои ҳамин акнун бисёри шаҳрвандои мо метарсанд ки ба гӯем сафҳои қӯшунои ҳарбӣ даъват карда мегиранд. барои ҳамин ва ё мехоҳанд ки аз шаҳрвандӣ даст кашанд. яъне ки аз шаҳрвандӣ даст кашиданаш албатта тибқи қонунгузории Федератсияи Россия мумкин аст. ягон монеагӣ нест ва метавонад даст кашад аз шаҳрвандӣ. лекин як чизро ман қайд карданиам ки агар то дасткашиш вайро ба военкомат даъват карда бошанд ва я ҳамчун шаҳрванди Федератсияи Россия ба ҷавобгарӣ мекашанд. чӣ хел ки ҳозир қонунгузори Федератсияи Россия қабул кард то 10 сол ҳам ба фикри ман маҳкум мешаванд шахсоне ки аз гуфтан хизмат худашонро саркашӣ мекунанд. барои ҳамин ин чизо бояд ба вай шавад. баъзе шаҳрвандое ки тоҷикое ки душаҳрвандӣ доранд ҳақиқатан рафтанд хизмат карда истодан иштирок карданд дар ҳамин гӯем амалиёти махсус гӯем. барои ҳамин баъзеш метарсад намехоҳад, баъзеш Тоҷикистон мебиёд. чӣ хел ки оли маълум шуд дар вақте ки ҳамин эълон шуд арзиши билет то $2000 хест, ҳатто то $7000 хест ки хоҳишмандон аз ҷумла тоҷикое ки мехостанд аз хизмат саркашӣ кунанд мехостанд ба Тоҷикистон баргарданд, дар ин ҷо истанд то ки ҳамин гӯем ҷанг ба анҷом расаду ё гашта раванду ҳаёт зиндагии худашонро. инҷа биёед аз масъули хадамоти муҳоҷиратам як суол бипурсем. дар баъзан мавридҳо ба гуфтаи бинандаҳои мо хуб фиребгирӣ аз ҷониби баъзан ширкатҳо ҳам мешавад. ҳатто як суҳбате бо баъзе аз ниҳодҳои дигарам мо доштем, ҳамина тасдиқам мекарданд. махсусан масалан медонам ба кишварҳои дигар бурдан ҳамин дар кори ширкатҳо хуб инҳо бо шумо кор мекунанд вале фиребгарӣ дида мешавад. дар ҳамин масъала шумо чӣ корҳоро анҷом медиҳед? хуб ҳолатҳое шуда ки ин гуна ширкатҳоро хуб шумо корҳои фаҳмондагӣ гузарондед ё ҳадди ақал барои ба ҷавобгарӣ ҷалб кардан ба мақомот масалан шумо ин чиз ҳаст? бале ин корҳо дида мешавад, вале аз тарафи хадамоти муҳоҷират ба ширкатҳои интиқолдиҳанда ҷамоатҳо гузаронда мешавад ва тафтишҳо ё гузаронда мешавад ки ширкатҳое ки ба интиқоли муҳоҷирон ба давлатҳои хориҷия машғуланд онҳоро тафтиш намоянд ва фаъолияти онҳоро дар ҷодаи қонун дида бароянд ва шахсоне ки ба мақсад ширкатҳое ки мақсад ягон шаҳрванда фиреб медиҳанд ба корҳои мақсад фурӯшӣ мекунанд, онҳо метавонанд ба мақомотҳои дахлдор муроҷиат намоянд ба ҷавобгарии ин ширкатҳо ва сардорон мудирони ҳамин ширкатҳои интиқолдиҳанда ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. ҳар як ҳамон интиқолдиҳанда ҳар тибқи қонунгузории муҳоҷират ҳар 3 моҳа ба хадамоти муҳоҷират ҳисобот пешниҳод мекунад ва ё таҳлил карда агар ки бинанд ки ягон ҷо шубҳа ҳаст метавонанд мавриди санҷиш қарор диҳанд ин интиқолдиҳанда. ва асосан ин қонуншиканӣ аз ҷиҳати интиқолдиҳандаҳое ки ба Аврупо, ба Арабистону Турсия равон мекунанд ҳамин ва ё Камбудиё роҳ дода мешавад. идомаи барномаро мешунавем. хуҷаназар дар баъзан мавридҳо хуб шикоят ҳам ҳамин тавр мешавад. ҳатто мо дар як суҳбате ки қаблан ҳам доштем бо мақомоти дигар ишон гуфтанд ки ҳолатҳое шудааст ки муҳоҷиронро баъзан ширкатҳо ҳам фиреб мекунанд. оё хуб дар ин масъала шумо корҳои фаҳмондагӣ намегузаронед ё чаро онҳо фиреб мекунанд дар ҳоле ки хуб он ширкатҳо
فعالیت میکنن و باید سمتشون فریب نکرده کمک کردن باشه. تشکر زیاد. در جمهوری تاجیکستان زیاده از 14 شرکت‌های انتخاب دهنده است که دارای اجازتنامه خدمات مهاجرت میباشند و هر هفته یک مرتبه این شرکت‌ها اومده در نزد خدمات مهاجرت از فعالیت خود خبر میدهند و شخصانی که و سوالش چون است که به خطاگی مثلا فریفته میشوند پیش از آن که شهروند با یگان شرکت مراجعه میکنند این شهروند باید که از همین شرکت اجازتنامه خدمات مهاجرت رو پرسد که شما اجازتنامه دارید یا اینکه نه. سهراب چرا همین حالت شدنش ممکن؟ بعض میشود همین حالت، چرا همین حالت میشود؟ یک چیز رو قید کردیم که چه همکارمو قید کردن هر یک شرکت با سمتی که و مهاجر مهنتی رو سفربر کردنی باید اجازت خدمات مهاجرت بگیرد حتی اگر که با دولتش دور روانه کند اون وقت با نسبت شرطنامه‌ای که بین انتقال دهنده و کارفرما بسته میشد تحت اکسپرتیز همون مقامات میگذرد و خلاصه آنها نیز همون گرفتن اجازتنامه ضرور میباشد. البته ما هم این دستگیری میکنیم، ما هم میخواهیم که مهاجر ما با یگان کمبودی دچار نشود، یعنی که از جانب مقامات های حفظی حقوق برای ما هم دستیاری شود. اکنون چه گویم از آن که انتقال دهنده قوای کاری از یگان کمبودی و امین باشد نیست، به خاطر آن که در هر حالت ها هر خیلی حالت میشد. من مثلا چه میگم فورس ماژور نفستایت است، لیکن به هر حال انتقال دهنده با کار دهنده ملاقات دارد، قریب که هر روز ملاقات دارد نسبت مهاجر مهنتی که سفربر کرده. من شخصا هر یک انتقال دهنده که من با کار سفربر میکنم هر روز ملاقات میکنم، در حالتی که یگان کمبودی پیدا میزند من با کار دهنده کوشش میکنیم که این کمبودی رو برطرف کنیم. البته اساسی برای مهاجر می سری وقت گرفتن مزد مهنت می باشد، این یکی از پرابلم‌های جدی می باشد. کمبودی اساساً در ساحه ساختمان می شود. برای چی؟ برای اینکه کاردهنده که با ساختمان کارهای ساختمانی کار میکند در اصل هر یک کاردهنده میگوید که ما مزد مهنت رو در مهلت داده نمیتونیم. به کدام خاطر؟ به خاطری که وقتی که یک ابیکت میسپرند باید تخدیر شعبه تکنیکی قبول کند و ابیکت رو بعداً و میتواند از من پول رو گیرد. بعضی وقت دیر میشد و این حساب مزد مهنت میتواند سری وقت پرداخت کرده نشد از طرف کارمند. دیگر حالتوش به ما داریم یگان حالت به سری وقت نگرفتن مزد مهنت در تجربه ما نبود. ما این رو خیلی سخت میکنیم، نظارت میکنیم که سری وقت مهاجر مهنتی ما سفربر میکنیم صاحب همین وجه شدن مزد مهنتی سری وقت. اگر خوراکشون خوب نباشد، جای خوابشون خوب نباشد، این هم یک چیزی می باشد که ما موردی بررسی قرار می‌گیریم. کم ایلوه است. متاسفانه بعضی شرکت‌های نیز هستند در تاجیکستان، در کشور شرکت هستند که قید رسمی ندارند و اجازه‌نامه رسمی خدمات مهاجرت نیز ندارند برای فعالیت، برای انتقال قوای کاری به خارج. لیکن آنها خود رو نامنویس میکنند و اعلام میکنند که ما با کشورهای اروپا و دیگر کشورها قاره جنوبی و قرقاز راه میکنیم مهاجر مهنتی رو. برای من میخواستم که مهاجر مهنتی باز تاکید میکنم معرفتی حقوق رو بلند بردارن، هوشیار باشن و اگر در حالت مراجعت به کدام شرکتی که نباشد، اون شرکتی با انتقال قوای کاری به خارج مشغول است مراجعت کردن، لیکن همزمان به خدمات مهاجرت حتما یا خبرتن که پرسان که همین گونه شرکت وجود دارد رسمی که نه
ки хадамати моҷират тавонад сари вақт пеши рӯи фиреб гирад. ин гуна амал аст. ташаккур мекунам. воқеан ҳам ин мавзӯъ хеле муҳим буд ки мо хостем ки назари ҳар се шуморо пурсам дар ин маврид. хуб мегузарем ба самти дигари ҳамин суҳбат, чун ҳамин муҳоҷирони мо тӯли хуб беш аз 20 сол шудааст ки муҳоҷират дар мо хеле зиёд аст, вале хуб аксаран баъзан ҳаст, не вале аксаран мебинем ки 20 сол шуд муҳоҷир мешавад, меравад меояд, танҳо рӯзаша мегузаронад. хуб муҳоҷират ҳам бояд ҳадаф дошта бошад ки ӯ 1 сол рафт, хуб агар дар сохтмон кор кард, соли дигар равад, медонам як кори хубтар кунад, соли дигар равад хубтар кунад. баъдан сармоягузорӣ чӣ гуне ки мо шумо медонем, масалан ҳамин муҳоҷирате ки дар Туркия буд қаблан, як муҳоҷири турк дар Аврупо кор мекунад, чӣ гуна сармоягузорӣ мекунад барои рушди иқтисоди кишвараш, ё ҳатто кишварҳои африқоиро мешавад мисол овард. Як футболбози машҳури Садио Мане аст, дар деҳаи худаш чӣ гуна сармоягузорӣ мекунад барои рушташ, барои чӣ. Вале дар мо воқеан ҳам ҳаст ин гуна афроде ҳастанд ки деҳаҳошон намедонам асфал мекунанд ӯ чиз, вале ин қадар муҳоҷире ки мо дорем, маблағи равон мекардагишон танҳо барои рӯзгузаронияшон аст. дуруст аст ки баъзан сармоягузорӣ мекунанд, вале дар дигар ҷо ҳамон сармояшон барои рушди иқтисоди кишвар дар кишварамо сармоягузорӣ намекунанд. Сабаб чӣ аст? хуб агар сабаби бошад чӣ бояд кард ки ин чиз сурат мегирад? Ташаккур. Саволи шумо саволи ҳозирзамон аст. Барои чӣ? Чунки ҳукумати Тоҷикистон доимо дастгири он аст ки дар хориҷи кишвар ҳифзи чунин муҳоҷири таъмин карда шавад, амнияти он таъмин карда шавад, фаъолияти миннатӣ ӯ дуруст баромо дошад ва ғайра гузор. Лекин айни замон хадамоти муҳоҷират аз он ҷумла дар ҳаракати билими ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон амали шуда аст. Лоиҳаи муҳоҷират чунин ном дорад: нақши диаспора ва муҳоҷирон дар сармоягузории иқтисодии иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон. чӣ гуфтани гап аст ин? дуруст гапи шумо ки соло 10 сола буд фақат барои маблағи муҳоҷирон, фақат барои хонавода равон мешавад, хурду хӯрок асосан. хай сару либос албатта дониш фарзанд ва ғайр. Лекин айни замон буд ки чунин масъала гузорӣ кардем ки оила рушд ёбад ва ҳамзамон сармояҳо ба Тоҷикистон равона шавад аз сӯби муҳоҷирон. Чунки дар консепсияи муҳоҷират ба хориҷа мақсадҳои асосии ҳукумати Тоҷикистон дар бораи мақсадҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва стратегияи мо дар ин самт муайян карда шуданд. ва шумо мисоли Туркияро гуфтед. Туркия дар асл дар асри гузашта, дар нимаи дуюми асри гузашта дар дораи 4-5 миллион дар кишвари олмон фаъолияти корӣ доштанд. ва чӣ гуна Туркия тавонист дар ин муддат аз кишвари интихолдиҳандаи муҳоҷират ба кишвари қабулкунандаи муҳоҷират табдил ёбад. зеро ки дар асл муҳоҷир аз Туркия дар хориҷа кор мекард, онҳо ӯҳдадорӣ доштанд. пеш аз сафар ба хориҷа ҳар як муҳоҷири турк ӯҳдадорӣ менавишт ки ман дар муддати 1 сол бо 3 нафар турку дар хориҷа бо кор таъмин мекунам, кӯмак мерасонам. баъдан ҳар моҳ 50% маоши худро ба оилаи худ, ба падару модар равон мекунам. ва агар мабодо ман ӯҳдадории худро иҷро накунам, пас он падару модари ӯ дар маҳалла, дар ҷамоат зери танқид гирифта мешавад. яъне ки чун нуқтаи психологӣ низ дошт ба ғараз иқтисоди иҷтимоӣ. чӣ гуна мо тавонем самтро беҳтар кунем? Тоҷикистон таҷрибаи хуб дорад. То солҳои 2010-2014-15 Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон аз Тоҷикистон маслаи муҳоҷиратро ёд мегирифтанд. чунки Тоҷикистон таҷрибаи бузург дорад дар соҳаи муҳоҷират. ва айни замон ба фикри ман барои беҳтар намудани ин самти фаъолият мо бояд ки қонунҳои муосирро қабул кунем. яъне ки Суполи ҷаноби олӣ буд дар паёми соли 2015 дар бораи қабул намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муҳоҷирати меҳнатӣ. албатта ин қонун лозим аст. қонун дар бораи агентии хусусии шуғл лозим аст. бо он ширкатҳои кичканӣ шумо гуфтед бо интиқоли қувваи корӣ ба хориҷа машғул ҳастанд. ва ҳамзамон оид ба қабули муҳоҷири меҳнатӣ аз хориҷа ба Тоҷикистон албатта машғул ҳастанд. ин гуна низ қонун бояд бошад. баъдан мо бояд ки ба худи ин ширкатҳо, ба худи муҳоҷирон як шарот битем ки онҳо тавонанд сармояи худро ба Тоҷикистон
هر چیز زیادتر روان کنن. شما گفتید که قریبی که سرمایه نمیگذارن. تحقیقات‌های اکادمی دارو که دولت نزد پرزیدنت بود سال 2021 و برای پیشگیری برای پیشوازی 30 سالگی عیسی تویستان تحقیق گذرانده شد درباره موجود و دیاسپورا. در هر یک ولایت تویستان در بسیاری منطقه‌ها موجود سنگذار شدند. در دوره 5 میلیون 1 میلیون 2 میلیون سوم روان کردند. مؤسسات تعلیمی ساختند. بیناهای منزلی ساخته بودند. حتی بعضی آنها حتی کارخانه خود می ساخته بودند. بیمارخانه ها، مکتب ها، بعد میدان های ورزشی، کوپوس و غیره. یعنی که سهم موجود در این سمت البته هست. نظر است، لیکن مقصود مرام ما عبارت از چی است که این سمت زیادتر کرده شود. مهاجر مهنتی هم هر خیل بشد. هست مهاجر مهنتی که صاحب شرکت حتی هست. در فدراسیون شرکت ساختمانی، شرکت سودا، تا صاحب رستوران هست، تا گویم افته دارن و ها امکانیت دارن که همین کار به مبلغ گذاری کنند. چیزی که ما بسیار خوانای نیلگور تماشا میکنیم. من گویم یک شهروند ما که در فدراسیون فعالیت میکند یک کارخانه ساخته است یا اینکه مکتب کرده است از مبلغ خود یا اینکه دیگر کار کرده است، این دیگر مهاجر مهنتی. لیکن اکثریت اون که میگید که سرمایه‌گذاری نمیشود، من شما که تماما راضی نیستم با کدام خاطر، با خاطری که هر سرمایه‌گذاری نمیشوند نه با طور ضروری نمیشوند. با طور ضروریش گفته بودیم. یکمش که و هولش تامین میکند خورد و خوراکتی که باید خواند بچه‌اش مکتب میره دیگر میشه. درست است. و حاضر بینید قشلاق‌ها و دیه‌ها با شما استوی ساختمانچی یافته نمیتونید. هر یک مهاجر مهنتی برای فرزندش با خانه میسازد وای میکند تا که کلان شود زنتیت وای رو تا که حیات خود رو بهتر کند. این البته این هم با اقتصادیات یک سهم‌گذاری میباشد. یعنی که باید برای رشد خود دیها رشد گویم خانواده‌اش سهم‌گذاری میکند. این هم یک نمود وای چی است. من بار دیگر میگم که اگر که هر کدام ما یک بار شلوغ روان اگر همه جا ساختمان اوج، همه جا سیمنتبری، بتون کنی، قش مونی، خانه‌های نو برای همین من گفتنی هستم که ماجرای ما به میکنن سرمایه‌گذاری خوب هستن این مسئله بر. خب تشکر میکنم. ما در اول گفتیم که سرمایه گذاری میکنن ولی با اون سطحی که باید کنن همین چیز مشکل میشه. اینجا بعضا گفته میشه در بحثایی که میشه میگم من با چندی از اون مهاجرانی که خب حتی کارخانه ها دارن در خارج کشور صحبت میکنه، من میگم که شرایط خوب اگر مهیا مثلا نمیدونم شرایط امتیازهای اندازی برای ما بدهن، نمیدونم امتیازهای دیگر برای ما بدهن، کفالتی خوب فعالیت کردن ما داده شود، این چیزا باشد. خب ما هم میتوانیم که سرمایه گذاری که از دانارها باشیم، چون حکومت کشور به خاطر هدف چهارم حکومت که صنعت کنونی با سرعت کشور است کوشش میکند که مثلا ولی ببینید برخورد با مهاجر طرز که باید باشد همون طور هست یا نه که من سرمایه داره. شما یک چیز رو گفتنی هستم که برای سرمایه‌گذاری حاضر جمهوری تاجیکستان بهترین دولت می باشد. در کدام خاطر از جانب جناب عالی فرمایش برآمد که نسبت صاحب کارانی که با استحصالات مشغول می باشند همه نمود سنگیش ها منع کرده شود. یعنی که حاضر صاحب کار می تواند خودش کار کند، محصولات برد، هیچ کس وای رو وای نمی کند. اگر که اون کس تفتیش کند وای می تواند با پروکراتور عرض کند، دیگر محکومات تنها در دوره پرونده جنایتی می تواند وای رو تفتیش کند. گویم خود سرانه رود و گوید که تو چی اینجا کاریستی تو بکنی. این هم برای یک گویم صاحب کار یک چیزی وای میشده برای وای نکردن پنکر. من شما با مثلا مثال خطای میبرم برای چی خطای پیش ترقی کرد. ما باید یک بار آموزیم همین چیز رو که آیدی همون شرکت هایی که اینوستیسیا میکنن مخصوصا کتابچه برآوردگی و چی باید کرد، کجا مراجعت کرد، چی نرخ چی
андозаш чӣ пардохт мекунад, яъне ки дар ҳамон китобча ҳамаи маълумот барои соҳибкоре ки мехоҳад маблағи худро ба ҳамин давлат вай кунад ҳаст. барои ҳамин бисёр корхонаи хориҷии аврупои дигар вай мекунанд ба қувваи кори арзон Хитой метавонад маҳсулотша арзонтар барорад ва вай кунад. ҳатто ҷопон бисёр телефонҳои мобилӣ ки мо истифода мебарем ҳамаш дар Хитой истифода мешавад. дорад вай дар минтақаи озоди иқтисодӣ мана Шенҷен ҳаст, унҷаам низ пардохт мекунад. чӣ худи шаҳрвандои Хитой ҳам шаҳрвандои хориҷӣ пардохт мекунанд, дар он ҷо фабрикаи завод месозанд ки ҳамон маҳсулоте ки Аврупо худаш мебарад дар он ҷо арзонтар ва истеҳсол мекунад. мана шумо ба пешравӣ, мана шумо ба иқтисодиёт пеш оҳиста оҳиста Хитой ҳамихе ёд гирифт ки ҳамон чизе ки намояндагӣ гӯем ширкати Samsung ё ин ки дигар бошад Sharp вай ҳамон маҳсулота уже бренди худаш кати бароварда истодасту бо сифатан вай хубтар мебошад чем он маҳсулоте ки пеш мебарад, чунки вай ёд гирифтагӣ, мутахассисаш тарбия ёфтагӣ, ҳам кор ёфтагӣ, ҳам шӯрнокишу донишаш зиёд шудагӣ ва метавонад худаш ҳозир оҳиста оҳиста чӣ хеле ки дар телевизион мегӯяд барои потребление на душу населения как это дар ҷаҳон якум ҷоя гирифтаистанд. аз Америко зиёдтар аст. иқтисодиёташ ҳозир дуюм. бале ман ташаккур аз мавзӯъ набароем. ман мехоҳам ки аз шумо бипурсам, ҳоло ки хуб суворот дошт ки тамоми шароит барои як муҳоҷире ки сармоягузорӣ мекунад фароҳам шудааст. новоста аз оне ки равзанаи ягона ё намедонам хуб баъзе имкониятҳое ки хуб дар паёмашон сарвари давлат гуфтанд, хуб вале намедонам ба тавре ки бояд боша. худ ишораи роҳбарияти кишварам ҳаст рушд намекунад, саноати мо рушд накардааст. бо он потенсиали сармое ки баъзан имкон дорад ки муҳоҷирон сармоягузорӣ кунанд, тоҷикистон он қадар зиёд нест. он бояд як кишвари рушд карда бошад, вале ҳамин гуна сармоягузорӣ намешавад. вале тамоми шароит муҳайё шудааст ба гуфтаи суворот. хуб чаро намекунанд муҳоҷир набошад? ба фикр ман албатта пеш аз ҳама замини ҳуқуқӣ лозим аст. мо гуфтем ки дар Тоҷикистон то соли 2015 ва соли 2000 то 2015 қабул мешуд барнома ё стратегияи муҳоҷирати меҳнатӣ ё миёна муддат ёки кӯтоҳмуддат. мутаассифона баъд аз соли 2015 чунин стратегия дар Тоҷикистон нест. гарчанде вазорати меҳнат соли 2020 иқдом зоҳир кард ки стратегияи муҳоҷирати аҳли ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи соли 2030 қабул карда шавад. дар он ҷо ҳамаи самтҳои муҳоҷират фаро гирифта шуданд ва соли сеюм аст мутаассифона стратегия қабулист, лекин дар ин стратегия ҳам олимон, ҳам коршиносон, кормони хидмати муҳоҷират, вазорат аз он ҷумла дигар вазорати дахлдор он чорабиниҳое ки барои ҳалли масъала аз он ҷумла сармоягузорӣ низ лозим аст ҳамон қайд карда дар чорабиниҳо. бинобар ин ман фикр мекунам ки барои беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ аз ҷумла беҳтар намудани сиёсии андоз дар Тоҷикистон бояд ки рушди ҳамкориҳои байни идоравӣ хеле пурзор карда шавад. стратегия чи аст? Стратегия агар стратегия айни замон қабул мешуд ва амалишона мебуд, агар дар ин стратегия механизми ҳамкориҳои байни идоравӣ буд, ҷалби ташкилоти байнухалқӣ ғайри давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ низ аз он ҷумла, тавассути воситаи ахбори умма аз он ҷумла, яъне ки ҳамкориҳо рушд меёфт ва ин санади меъёрии ҳукумати Тоҷикистон мешуд ки мо дар якҷоягӣ проблемаро бояд ки ҳал мекардем. бе чунин механизми идоракунии самти муҳоҷират ҳалли ҳамин масъуло ба як худи қонуни муҳоҷират ёки вазорати миллияти муҳоҷират вазбини бад аст. бинобар ин аз рӯи фикру ақидаи ман дар Тоҷикистон мо қайд кардем ки шукри худо ҳар сола рушди аҳолӣ аст, аҳолӣ афзоиш меёбад, аз он ҷумла қувваи қобили меҳнат низ афзоиш меёбад, лекин ҳамзамон шумори бекорон низ кам нестанд ва аз ин шиддат ба раванди муҳоҷирати меҳнатӣ ба хориҷа бармехӯрад. ва мо бояд ки дар ин идораи муҳоҷиратро аз рӯи фикру ақидаи шахсии ман мо бояд ки хадамоти муҳоҷиратро табдил кунем ба вазорати муҳоҷират ва диаспора. айни низом вазорати миллияти муҳоҷират шумолавӣ як замини хубро гузошт
як этапе ки ҳамин вазорат бояд нав шавад. Барои чӣ? ба фикри ман муҳоҷират ва омад муҳоҷири ҳазору як савол доранд ки бояд ҳар рӯз ҳалли худро пайдо кунад. ва агар дар тобистон чунин ниҳод пайдо шад ва барои чӣ? Чунки ин маслаи муҳоҷират мо бо ин масъала боз хоҳем нафаҳмем дар солаҳо бо дигар кишварҳо маҷбур мешавем. ва агар чунин ниҳод пайдо шавад дар тобистон, вазорати муҳоҷират ва диаспора ки шабрӯз 24 соат бо проблеми муҳоҷират ҳаволфазӣ карда шуданд, дар ин сурат мо метавонем ки ҳам некоаҳволии муҳоҷирони меҳнатӣ аъзои оилаҳо ва ҷомеаи тобистон баланд бардорем ва тавонем ин самтро равон кунем ба рушди иқтисодии шимоли Тоҷикистон. дар бисёр давлатҳо муаллим ҳама хеле вазоратҳо мавҷуд мавҷуд ҳаст. аксарияти давлатҳои аврупои дигар алахусус ҳамин вазорати як вазорати калидӣ бояд бошад дар зимин. бале ташаккур мекунам бинандаҳои гиромӣ. фикр мекунам ки аз ин тавсияҳое ки аз ҷониби хуб масъулони самти муҳоҷират ва коршиносон шумо дар на танҳо як барнома ҳудуди бо ин барнома 10 барномаи мо гирифтед. фикр мекунам ки хуб агар он дар самти ҳифзи ҳуқуқҳои шумо бошад хеле ба нафъи кор хоҳад буд ва фикр мекунам бо риоя кардани он талаботҳое ки ишон мегузоранд, он тавсияҳое ки медиҳанд, фикр мекунам ки ҳамун фиреб хӯрданҳо, поймол шудани ҳуқуқҳоятон хеле кам хоҳад шуд ва он тавсияҳое ки додам, он маслиҳатҳое ки дар ин барнома дод чӣ бояд кард. фикр мекунам ки тасмимгирандаҳо агар хуб ин тавсияҳое ки агар худашон боз таҳлил кунанд, беҳтарину хубтаринашон сармашқи кор қарор бигирад, тасмимҳои хеле хубтару беҳтар гирифта шавад ки фикр мекунам худашон хубтару беҳтар медонанд. хуб дар ҳамин самт мо пешравӣ хоҳем дошт. дар ҳамин ҷо мехоҳам ба барномаи навбатии муҳоҷирати бехатар ки ҳоло мизигир доштем ҳусни анҷом бибахшем ва фикр мекунам ки шумо ҳам мунтазири барномаҳои дигари самти муҳоҷирате ки мо дорем дар дигар навъҳояш хоҳед буд. хайр.